Joanna in Queen Jamra Babamashira, Nehemiah chapter 5, verses 1 to 9. The Parati in Pukakani Babamashira, chapter 5, verse 9. Siga inudine, Naliunu Kambambo Sui Mazimagay. Mikrema in King Maidungniu, Aliu to Din Masabojengniu, Aliu, Rapu to Mping Julungrabo, Tau Mama. Verses 1 goes to 9 ka din ken kyu sai ali yung maune hai verse 9 go background hai sai tadi siba mag ali no si kama dog ma bo hai si lo chura hai bo ko passes ko background hai sai dun do din kai ne Israel mai dum hai si tu Nebuchadnezzar chuang hai si ne ka bang tu yu majang tak kami bo sai ga tingkum riak chnya sai ga Peliu diga peliu ramga melan wang sui mene ketiu buku secamtan pelanju. Pacli haju Israel madung masih wange. Kanam boga pasum boga Nehemiah ne haju majang laju Israel madung situ peliu diga majang wanane. Tuaira Nehemiah wan ka panu de kam lutu sai panyu Israel digo kareng hai se. Reng mun ramai pakyang nasi panyu tiu su khangan pamai nai hai tiu khang wan ka chiu bosi chiu chang chiu wei ji wei delo sai migrei mai dong sini babam phen na ka su peliu tu peliu ngam si kam ma ji kam lui mak ra leng ka reng si reng khang mak ra leng reng mun si lui mak ra leng hai tu ju kam sat kraleng kam mathat kraleng hai tu peliu tu peliu ngam si loi mak kraleng hai tu wachiu kan tiu bam tadi hai kum wachiu ka chiru bon ka tang di Nehemiah na pamai ru ma sunyo peliu lungchun peliu malung matip chu hai tu jangam ka mai chapter 5 ka toira peliu ngam hai si loi wang mi bo khadi loi wang ne kam loi le ka poi ka mami buan ga lui ne ba mene chi buan ka se opposition hai si tanbi kham ne toira chariu bai tan san chariu san ju len nang ko bam king nang ko bam da ne peliu tu hai tu ju threaten kam ju chariu san ju bam buan ga Nehemiah ne de chu la no tu sira ni verse 1 ka so 8 kitang ni ken ki sai Israel mai jung ka ga khat tu sen chalan lam ga chapau chrui lam ga maksai pathoi lam ga su khat un re bo ko ali nu chiken chiwe lung koi madung sun lung ka sam dung ko ga kang pi ro ju pathoi si khoi bo maksai hatu ju bandop khai bo maksai pachli kabam ba du sun ka ha ma to ka chri bo hatu ju pi khai bi Nehemiah kho ga jiwa me ne toira Nehemiah no ka ting mai na thiu tu ju pom ba thiu tu ma jangwang la ju toira pa ni hai tu ju din ne verse 9 hai si pa na ka tu din boy siga inu din ne ju naliu nu kambam bo si ma ji ma ge hai bu verse 9 ga so in a point so ma siro na thiu ko ga din cham ne khai ni ye point number 1 ga sino in our outline as English can pakai nai point number 1 our outline has no delo sai do not degrade your moral integrity due to difficulties nang chriu ju mine maksa ka chriu bo kalak bo daumi bo don jeng ka su nago ta cheng matip bo se Tienmitulo Chariubojengniu jeng so nang kasa kam ne Tienmitulo Chariubojengniu jeng so kamau kam ba suye ti nang lo mitulo thanai Israel ma dong ko condition asi ai chariu mi buon ga lak mi buon ga palino de kam san lan lo ti sai mai ne palitu reju bambo ri ga ti tu paliu hasina paliu ne kamau kam ne sino ne hema de ne naliu ne kambam ba si mawe maji ma ke what you are doing is not right what you are doing is not good to English version kalina phui the side sina ko point kara si hai si chariu bo hai se mai khang sinera chariu bo wan ga kawi bo kam ji bo kam san ne khang ga sinera chariu bo
won kasi kasabo kamsan ne inu din khai ne bisi ai agu experience agu ki khun go experience ka di tat mi bo jiu ga ka daw experience ka chu hai tu ju hai bolat bam si chiu ju bam king ju bam thi ko ni khai ni bra ka chriu ai si ali to sar ling ma ke ali khu ka chriu bo pi wang ba hai si ali to sa mi lo ma se kasabo kamsan mi lo ma se ali chlumpum ju kamaobo kamsan chu ma ke ali khu ka chriu wang ba hai si ali to wisan la nge sinu ka chriu bo wang bo wan ga ali si kasabo kamra lai opportunity po wan ko wi bo king ka wang so ne tu di ka chriu bo wang bo wan ga si ali no ka wi bo ngam kamsan ra ba si kring ting ra chriu sang chriu jing chriu ma daw lo ge ma thiu na tulung sa la gen tulung sa la ge ta bo bam hin na ka wi bo daw lo ge ka chriu bo ali daw ji bam re chriu chang chriu mi bo wan ga in yu din khai ne ba si ra Israel ma dum kum ja aliu chriu mi de jubri ga aliu kasab ngam aliu kamsan mi tu ge mai khang se ni mani nge chriu sra I chriu bu no neng su hai kam bam ti mai no tu din de din lo English ke ne din sai rationalization explain justify kam reng kam bo I lam zo mi mra I tu ra sara harai I chriu sra I si kam ti sui bo sika kama wa de ha boy chriu bon gar lak bom cho wan mari bon gar chri bon gar aga de sui bo ka chu ko concept pa se ali mai ka king ko ba me ti de ali phui meeting ji phui bon ga tingwang ne ma se ba sira chriu mi dai ti bon ka se ali ko moral standard asi ali pi ku khang khai ra le nge pi ku khai ra boy sinyo ali tingwang ni ali khu ka chriu bi wang mon ka ali na mangai la ra si difficult time is not a time to degrade the standard of our morality but it's the time to raise the standard of our morality chriu won ga si nang saulo I pachang pling bo piu si saulo aku true identity has reveal ka chu bo ping au khai chriu won ga I atu arona I ngaulo we maino di I saulo nang saulo ti bu si ngau ma san lo chriu won ga sinu chriu wa me da active won sai chriu ju mi da sai ali ko wi ngam kam ne tu sa li mani sinu mai pi na tu ti ne mai na tu ti ne do not ask what you like but always ask what is right chriu won ga hai se ali mani okay inu de maselo I de company lo tu se ali mani okay de sinu majilo there is no time to do there is no right time to do wrong and there is no wrong time to do right it is always wrong to do wrong and it is always right to do right chriu mi de tu ju ali mau bu kam sui ju ai thanai ra nchona ra hai won ga ra I chriu I kasabo kam de sui ba to pressure kam bam bo I upai ha mi bo hai won ga kam de sui ka ti bo hai ti bo it is always wrong to do wrong no matter what the situation is no matter what the circumstances na ko situation se de ji kung ju chriu ju bam ta de kamau si mau sang mau jing boy mau tan ba kamau se kamau ten kamau ngam se nai khat na ra ma ji ju la ge mau si mau jing ju bam ra boy sin chriu chang won ga le ni mani taw ra si aliu chriu we tu ju aliu kamau kam su ye ti mani mi taw example khat in addition ka ni da nai pandemic one ga special train ra mai dum wang bon ka lim tune king taw bam ra boy ngau de ngau bam ra boy ali notice mana dum new train ga chuan mariu kami bo tiura sakra wi je dauta kami bon ga mai lo ga mai ling ga wo je chara si ga no one mariu mane nang mai no to treatment mai no to in khi mui ta me de mai no to pi mui ta me de ti nang sa bo kam sui mo bo kam sui ju hai ali an example ka philan sai Mizoram ma dong new
si buka same situation same pandemic one ga plun si kumba special train ga tat one ga mai de chiru ai de chiru mai ra ka chiru mai jong khai chiru mi de ti ju aliu mau bo kam suye ma sa chiru mi de ti ju aliu ka mau bo kam ra bo ti bo hai Chariubojengniu ga si mai ni ma thuna aliu te phuiba me Chariubojengniu ga mai ni aliu ko standard moral standard si phui test kam me tingwang ni aliu ko moral standard ha si pi ku khara le pi wisdom khara le kam me ti si aliu mangai ni ti ke pania bo ka hai verse ke ni khala ni ma si ni ma ya no tu ma ni we mai ni aliu tu phui khla ke mai ni aliu tu nui men ju ma me mai ni aliu tu din massage ma me aliu tu kam thak ju ma me Sibo don jenga su aliu tingwang ko ka wang mana su tingwang to aliu pure bo ma sin ko point kne bo hai point ne ha sinyo do not retreat from following God because of trouble Chariu don jenga niu aliu tingwang ko ka su aliu masai malan ju masa tingwang ko ka su aliu diu ju pakra bo ma kai Chariu bahai sa ali tingwang ko sa pak melo tiwo ma kai Chariu bahai sa tingwang ko ga ali wang mana san le ngi Nehemiah no maniu ba sia hai si rational ma kai hai si logical ma kai de ba Chariu bahai sa ali tingwang ko so kam di ro ma kai Chariu bahai sa ali tingwang ko wang mana san le ngi mai khang ka sera inyo I do jine lens of pain Chariubogo lens ka so tingwang to phui buan ka when they look at God through the lens of pain some people see no God mai khang sin tingwang to ngau ma ka Chariubo si tan Chariubo si Chariujo mi bo den ko so blue explain kam daw la mi bo din lu na mi bo don den ko so Chariubo si Chariujo mi bo den ko so Chariubogo lens ka so phui wang ka tingwang ha ni we ple no tingwang to ngau ta me de tingwang ha ye Example di changwa senior aliu Charles Templeton tiwo pionyo Christian ting theng ju tiwang la ju kanam boga magazine khat ga panyo mai pui mai khat tiwa sagra hami bo ting sa tami bon ga so pana sai ka po chuan mari mi dong so pana sai ka mi bo to pon lo ju tinggen lam pi mari paju mari khang ju phui bo magazine go cover phui khai bon ka Charles Templeton ne tingwang hae ti Christianity put lo je panyo ha ti atheist moi mine pana arya khara we farewell to God my reason for rejecting Christian faith chen Chariubojengniu ga si mai khang sining ra tingwang hae ti ju plu lungwang mi ba de ba mai khang sen ra Chariubogo lens ka sa phui wang bo wan ga tingwang turang ngawam tu de tingwang si selung pom bo masa tingwang si pakhon pra pat ma bo careless aliu ne maning khai ma bo tingwang khang se na ngawe dedi aliu chara to balum bo chara to phu chang phu bo chara to ngau khai ni chara to selung sa bo tingwang to balum mane ra aliu phui mui la chara Chariu bo won ga si aliu tingwang lun ngau ma san lo It is in the time of pain that we can see the true nature of God. Tingwang lam ga aliu no si masan ne ngau san tisra aliu Chariubogo so aliu ngau masan loi. Mai sa khang ka siling ra ka Chariubogo so tingwang to ngau ta mi bam ta de. Chariubojengniu ga aliu no tingwang to phui da sa nang ni tingwang lam ga si masan lo ne tingwang si dejiu kachamai na ta nong salo ka di tingwang si dejiu wi lo dejiu pum tan bam lo ti se aliu ngau ta lo ne aki kun go journey khang se ne ra chiwam de chiwam ta la ge ana pui cancer ma ra ba don jeng ga so aliu Kolkata ga je chiu ma dai som keng aliu je treatment ta lo ji wanglan buan ga hai si ago lesson ga di chang sa Chariubojengniu ga tingwang to ngau masan loe Bible ken ju ko bambo preaching kam ju ko bambo maksa aman ju ko bambo wan ga de tingwang lam ga li si loe ngau loe tingwang sau lo ti bu si de tingwang lam ga li ngau masan lo bi ba se Chariubojengniu ga li phui moi phui da sai makum moi makum da sai
It is in the time of God that we can see God more clearly, more vividly. Hai jenga so ilu tnai den kai kane bose. Israel mai kum je aliu. Chariuwe ti ali tingwang ko so pak mi to ke. Chariuwe ti won ga si tingwang ko aliu. Wang mana ke ti sa aliu tingwang to ngom san lo nei tingwang tu aliu. Si ma san lo nei. Point number 3. Hai bu ko verse kan yo. Point number 1 ga ti din mane. Do not degrade the standard of your morality due to difficulty. Chariu mi ne ti ju nago ta cheng ta zai ko wi ba si kam kli mi to lo. Pania boka chariu mi ne ti ju tingwang ko so ti ju ta ne ti maning mi to lo. Tingwang ko ga nang wa ma na sai tingwang to ngau ma san lo ne. Third point. Do not deprive the needy in times of trouble. Ka chariu bu won ga ka ha ma dong ka chariu ma dong ko ga su khoi keng lo ju naning dau keng lo ju ka chariu ma dong to ma that ne ma sai pli to kam chariu san kai ne ti mi lo. Israel ma dong kam ma sai. Israel ma dong kam ma si ma thiu chariu ju kam bu won ga si chariu diang mo mai ko ga su kang khoi san bo ma sai pa thoi khoi san bo ma sai ka bang leng pli to ka bang leng kom tim pi bo. Hai bu point ga su ni kan yang bra. Chariu bu won hai se aliu neng geng leng pi bu won ma ga. Chariu bu won ga si I chariu bam ti mai chariu bam ti chariu bu won ka ti ba sai aliu pi pa ra bo kha kra bo won. Lockdown won ga aliu mari wa chu ma nei. Aram saram ma di di ju thone aliu Liangmai nam ka keng du di kalwang bo kangam bo chara si chipiu ni ram mai phungkiru ju mai di mai ram ma jan was. It's a very great example. Model ko yo ma thiu ni kti lu bu bi bo. Ma ki mai dong nu chara to sik ma dong na ma thiu ni ding ngau lo ju kti bo sui ba example sa je. Sinu din ma mu jera chariu bu won ga se aliu khara bo pi pa ra bo wan nei. Hai kum bo won hai kum bo chariu bu won ha se aliu kdi pri ga aliu ring ting ga daulon nya daw sui daulon sum daw sui. Daulon khat ka daw sui hai bo na se aliu mai dong kha kra bo wan nei. Aliu liang mana ta king bi LCTC tung kha ju mak sai pajat kam ju ali ka chiru ko mai ju na kha ba ali no social media ga ding ma we sinu chariu bu won te ba se nang chiru bam te I chiru bam te chariu bu won te ba se ali profit making one ma gai ali mai dong kha kra bo wan sinu thanai jlung sa bo liang mana dung ali chariu mi ne ti sa ali hai bo point ram mai se udi mi ta okay. Do not degrade your standard of morality due to difficulty. Number 2, do not retreat from following God due to difficulty. Number 3, do not deprive the needy in times of trouble. Matthew 2, 25, Amen.